Selam aleykum hürmetli seyirciler. Bu UATV bugün aprelinin 19'u çarşamba günü. Rusya gelecek bir kaç hafta devamında Ukrayna'nın uç regionunda tarihlerini geçirecek ola. Kharkiv, Kherson ve Mykolaiv vilayetleri hakkında söz keti. Bu hafta SBU başı aparatının rehberi Alexander Tkachuk bildiriyor. Aytkanına göre bu gibi aksiyalarının maksadı Ukrayna'nın menfi suretini meydanға getirmek ve kavmiler ara düşmanlığını yaratkan ibarettir. Hafsızlık hizmetinde tarihlerinin ogunu almağa vade eteler. Bu günleri Odessa'da SBU evvelden ödenilgen aksiyanın ogunu algan edi. Onun teşkilatçıları Rusya matbuat vasıtaları için sanki Ukrayna sağ radikal teşkilatları Bulgar milli azlığının temsilcilerine hücum etkenini gösterecek edi. Birlik arifesinde Filimenk Senatı Ukrayna Avrupa Birliği hakkındaki anlaşmanın bakılacak gününü belgiledi. Vesikanın amelge geçirilmesi boyunca münakaşalarını Mayıs'ın 23'ünde geçirmeye planlaştıralar. Bu gün gelişmesi iyunun 6'sına avuşturacaklar. Bu malumatını Filimenk Senatı saytında aşkar ettiler. Toplaşıvda Dış İşler Naziri Bert Kunders bulunacaktır. Filimenk Dış İşler Nazirliği birlik hakkında anlaşmanın amelge geçirilmesi için hiçbir mania görmegeni hakkında defalarca bildirgen edi. Parlamentinin aşağı palatası kanun leyhasına fevralının 23'ünde kol tutkan edi. Normandiya dortunun şimdiki terkibinde sonki subetinin geçirilmesi mümkün. Bazar günü aprel 23'ünde Frankistan'da prezident saylavları geçirilecek. Frankistan'ın şimdiki prezidenti François Hollande öz namzetini artık göstermey. Normandiya dortu münakaşalarının esas mevzuları NATO zonasında sulh rejimi ve herkeske şeklinde eserlerinin azat etilmesi olgandır. Ukrayna, Frankistan, Rusya prezidentleri ve Almanya'nın federal kansleri Minsk anlaşmalarına riayet etilmesini tasdıklaylar. NATO Parlament Asambleyası Ukraynaga memleketinin müdafaa islahatında yardım edecektir. Buna Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin naziri Stepan Poltorak'ın NATO Parlament Asambleyasının prezidenti Paul Ali aşandırdı. Kaydetkeni gibi bunu silahlı ziddiyet vaktinde etmege kıyın ama herhalde etilmesi lazımdır. Hatırlatan bu sene Britan talimatçıları NATO standartlarına göre 5000 Ukrayna arbiyini azarlayacak ola. Ukrayna Milli Bankı devlet büdjetine 1,5 milyar dolarını koşacaktır. Bu para былтыр bank tarafından elde etilgen gelirinin kısmıdır. Bu hafta OMB şurasının başı Bogdan Danilyshin bildiriyor. Bunun ile şahsi kapital yedeklerinin teşkil edilmesine 500 milyon dolarını kaldıracaklar. Bu kararını Ukrayna Milli Bankı'nın şurası çıkargan. 2016 senesi kazanılgan umumi gelir 2 milyar dolardan ziyade olgandır. Apreldeki kar yağması Nazirler Kabineti toplaşıvında da esas mevzu olgandır. Kar yağmasından ve güçlü rüzgar sebebinden Ukrayna'da 150 meskun yer elektrik teminlevinden marum kaldı. Baş Nazir Vladimir Groysman aytkanına göre vaziyetni yerli hükümetler nezaret etti. Kommunal ve kurtarıcı hizmetlerinin hadimleri çalışa. Bugün yerli hakimiyet tarafından tahsil sağlık sağlav müesseselerinde mutenasip şartlarının teşkil etüvü pek mühimdir. Yerli yol başçılarının bergen malumatına göre her şey nezaret altındadır. Hizmetler çalışa. Şunun için nazirlerine öz bölüklerinde olgan vaziyetini öğrenmege ve gerek olsa yardım etmege çağıram. Aşad Bank, Sberbank России bankına karşı mahkemeye davasında yuttu. Mesuliyetli tarafka Sberbank serlevasını kullanmağa yasakladılar. Bu kararını Kiyev'nin hocalık mahkemesi çıkardı. Sberbank.ua domenide yasak etildi. İş bu davanı Aşad Bank былтыр yanvar ayında açkan edi.
Украина канналарда. Майсының 17-сі 28-zy арасында Франкистан саалінде 70-ші сефер киносанайының нам қазанған әрбаплары топлашачақ. Өз ерішімлеріні Украинада тақдим етежектір. Алтын нехіл пытағыны Украин режиссері Сергей Лазница «Кроткая муляем» фильмы елі қазанмаға тырышачақ. Момен эсас ярыш программасына 18 фильм керді. Бұның елі Украинаның шахси чадыры да олмалы. Малия тарафының 10%-ны озыне кино мәселелері бойынша Devlet агентлігі ала. Не менее важная цель – это Украинада киносанайының комплекслы олғанына көстермек лазым. Украина ишанчылы шериктір. Аутсайдерді гүлдір, бұны әм кино фестивалерінде елде етілген ғалебелер, әм чоқ олмаса да, ама Украин фильмлерінің топлаған парасы таздықлай. Украинада Қырым ишғали вақтында Черкасы арби гемесінің қаршылығы қында фильмні чықармаға башладылар. Гемені блок әткен әділер. Ешіл адамчықлар она катер ве вертолетлардан ұжым еткен еді. Еті бірқач автодевамында қаршылықны көстерген еді. Фақат 2014 сенесі мартын 25-шінде запт етілді. Фильм бюджеті аман-аман $1,5 миллион тәшкіл еті. Параның әсас қысмы Devlet тарафындан берілежек. Фильм режиссері Тимур Ященкадыр. Фильмні Миколаев елеті Чаковка шәрінде чықарачақлар. Роллерден біріні геменің сабықден жесі Михаил Вскобойник ойнажақтыр. Черкасы арби драмасы экранларға кележек сене февраль-март айларында чықачақ. Сонки азырлықлар Евровидение ер ярышының санасы 95%-ға азырдыр. Ве құруджылық ишлері де сонуна еткен. Боқтайын тіку баш мудері Муавені Павло Грицак білдіре. Ярындан башлап ве апрелінің 24-не қадар мемлекетлерінің репетициялары кечірілежек. Бұндан сон шоу программасының умуми репетициясының олмасы планлаштырыла. Евровидение яры финаллары майысының 9-ы 11-де, финалы есе 10 учынды кечірілежек. Ер ярышы вақтында Руслана, Джамала ве Онука чықышта бұлынажақлар. Бұдақығада біз сізлеріне сақлықлашамыз да дачо хаберлерні Укринформ сайтында оқи білесіңіз. UATV-лі қалыңыз. Корышкенде.